هندکاری منی هیجا ایرو وانامه بشی گومتری بردوامیا بشی گومتری وانیا çareme beri aname çibir mesê pirgoşe bir pişî pirgoşe mesê goşe bir û hinik teorî sersê goşe aname derbasî waneya çarem bibin min ê bê waname çi waneyê waname çi ye Xwezaya Teşeya çargoşeyî Xwezaya Teşeya çargoşeyî çi wa tawênayî ew jî pirgoşak e ji pirgoşe çi bir mesê goşe bir aname çargoşeyî bibin Em ê bibin bê a destpêkê çi ye rastin hev çargoşeya rastin hev çargoşeya çargoşeya rastin hev çi wa tawênayê tê de her du kenarên beramberî hev rastın hevin. Her du kenarın beramberî hev, rastın hevin. Me got pêna sawêna du kenarî cem hene beramberî hev, yeksan in. Kam ê bîn çargoşeya xwe xêz bikin. Me li vir çargoşeya xwe xêz kir, em ê bêhim bi nav bikin. A, B, C, D. Dema dibêjin kenarên rastin hevê çargoşeya kenarên rastin hevê çi wa tawî? Yani du kenarên beramberî hev rastin hevin. Ez ê bê çi? Ez ê bêjim A B rastin hevî C diye û B D rastin hevî A C. Li vir cem çi dibe kenarên rastin hevê çargoşeya kenarên rastin hevê pêna sawêna her du kenarên beramberî hev yeksan. Kamê kenarê xwe de yên bê kîjan bûn? A, B, rastın hevi, C, diye. U A, C, rastın hevi, B, D. Edema gogi kena çargoşak cem hebe ez nizam bin bir rastın hevi yanına. Dibêjin ji min re çargoşak B, C, D. Dibêjin ev çargoşek çi navê wînayê dema got wana ji min nîşan kir bê gotibin ev her du kenar rastin hevin û ev her du kenar rastin hevin. Wa ji min gotiye A B rastin hevî A B rastin hevî çi D C. û gotine çi? B C rastin hevî A D. Ez ê bêjim dema got du kenar beramberî hevin rastin hevin naxwe ev çargoşe çi kenarên rastin hevî. Vê demê kenarê me dibin çi? Kenarê me dibin rastin hevî yan bêjin çargoşeya me kenarê ev pêna sayê me bi dawî kir. Dema got wa da bi me bêjin me çargoşeya me rastin heve naxwe me bêjin her du kenarên beramberî hev rastin heve. Lê dema got wa destpêkê digotibe du kenarên beramberî hev rastin hevin me bêjin çi me naxwe çargoşeya me kenarên rastin heveyî. Em ê bîn mînakekê li ser bibin. Mînak. Mînaka me dibe çi? Dibe A, B, C, D A, B, C, D çi? Çargoşeyek. Me wîna xêz bikin. A, B, C çargoşeyek li cem heye. Dibêjin kam tekez bikin bê em aç en i rastin hevin yana kenarên rastin hevên yana. Lê wa berî wîna çi dayîme? Gotiye em nêviya kenarê A, B û aç nêviya kenarê B, C û en nêviya kenarên D, C û î nêviya kenarên A, D. Ka em bên ji sêgoşeya A, B, C. A, B, C ha ev sêgoşeyan han. Em ê em narin.
سێگۆشەیە A B C چل جەمە هەیە لە جەمە هەیە M H M H وێ ڕاستن هەوی A C بێ M H ڕاستن هەوی A C چما بەری ئارەمە برومە دگۆ پەرچە ڕاستەکە di navbera پەرچە ڕاستەکە نێڤیا di kenarên di sêgoşe de digihîne hev vayê M nêviya kenar û H nêviya kenarê ev perça rasteka gowadgîne hev rastin hevî kenarê sêyem e kenarên sêyem A C'yê em bên ana ji sêgoşeya A D C A D C D C ev sêgoşe çil ceme heye E N E N rastin hevî çi rastin hevî A C çima dîse E nêviya kenarê A D û N nêviya kenarên D C ev perça rasteka navbera ew herdu giyan dine hev rastin hevî kenarê sêyem A C li vir em ji ve herdua em çi dibînin em dibînin ku M H rastin hevî E N dema got M H rastin hevî asîb û E N rastin hevî asîb in wê demê her du kenarên dijî wê rastin hev bin ev em giyan di kenarên beramberî hev rastin hev in em ê bê ê dijî çêkin ji bo got mercê wê li cem me bicîbê em bên sêgoşeya A B D A B D çi tê heye A B D E M wê rastin hevî çi bi D B ew jî heman sebeb e ji ber got E M nêviya di kenaran digîne hev wê rastin hevî kenarên sêyem bin em bên sêgoşeya me yê di çi B D B C D B C D çi duê sêgoşeyê heye H N H N rastin hevî çi D V ew jî heman sebeb ji ber got H N nêviya du kenarên ne di kenarên sêgoşe de yê rastin hevî kenarên sêyem em tên ji ve herdua em ê çi bibînin dema got H N rastin hevî D V bi û E M rastin hevî D V bi wê E M û N H herdu rastin hev E M rastin hevî çi ye N H rastin hevî N H li vir til ceme çêbû ev du kenar beramberî hevin rastin hevin û ev du kenarên beramberî hev rastin hevin nexwe çargoşeya me kenarê rastin hevî em ê giyan çi çargoşeya M H N E çargoşeya kenarên rastin hevî bînin kenarên rastin hevî dibê çi daya taybetiyên wê dibêjin eşkêlên kenarên rastin hevî di nêvî de hevbirînin em deynin eşkêlên wê kenarên rastin hevî di nêvî de hevbirînin çi wat hawîna nêvî de hevbirînin yanî her du eşkêlê wê her yek ê de dike di nêviyê wek hev em bên xêz bikin
çargoşeya kenarên rastin hevê me ev çargoşe ceme heye A, B, C D ev her du eşkêlê wê jî xêz bikin eşkêlê A, C û B, D di xala o de ev du dibirin dibê her eşkêlek ê de dike dinêvî yani ez dema ez bibêjim A biborîm B, D A, C dike dinêvî wekevî yani em ê bêjin A O yeksanî O C û ke eşkêlê C A ya A C B D dike dinêvî wekev çiwata wê em ê bêjin B O yeksanî O D ev hata got eşkêlê wê dinêvî de hevbirînin ê dema got çargoşakil cem hebe û ji mir bêjin her du eşkêlê wê dinêvî de hevbirînin ez ê bêjim naxwe ev çargoşe çi ye kenarên rastin hevê yani dema got ez nizanim bêjim bê çargoşeya min çi ye û ji mir bêjin eşkêlê wê dinêvî de hevbirînin naxwe ew çargoşeya me çi ye kenarên rastin hevê ez bêm A di dual A di dual ceme taybetiya di dual dibê çi dibê her du kenarên beramberî hev yeksanin çargoşeya hem kenar biborîn çargoşeya rastin hevê de du kenarên beramberî hev yeksan mê bê çi em ê bê di kenarên rastin hevê de her du kenarên beramberî hev em bêjin beramber yeksan em bên xêz bikin ev çargoşeya A B C D dibê her du kenarên beramberî hev yeksan çiwata wê ez bêjim A B yeksanî C D û A D yeksanî B C her du kenarên beramberî hev yeksanin ez bên deyînim A B yeksanî çi ye C D û B C yeksanî A D li vir her du kenarên beramberî hev yeksanin me jêr goçe kenarên rastin hevê her du kenarên beramberî hev yeksanin lê dema got çargoşeyek li cem hebe ew çargoşe anizan bê çi bes ji mir bêjin çi bê du kenarên beramberî hev yeksanin tê de ez ê bêjim naxwe ew kenarên rastin hevê li vir em ê her du taybetiyên xwedawî kirin em ê bên A sisiya me her du taybetiyên xwedawî kirin em ana giyan A sisiya dibê çi dibê di kenarên rastin hevê de du goşeyên beramberî hev yeksanin berî ana me got kenar yeksanin bê demê em ê bêjin goşeyî yeksanin di kenarên rastin hevê de her du goşeyên beramberî hev em bêjin beramber yeksan çiwata wê nayê mê bên xêz bikin em ê nas bikin A, B, C, D. Li vir dema ez bêjim du goşeyên beramberî hev yeksanin ez ê bêjim goşeya B yeksanî goşeya D
و گوشه‌یا آ یکسانی گوشه‌یا سی. کام بین دینن از بیشم گوشه‌یا بی یکسانی گوشه‌یا دی. گوشه‌یا آ یکسانی گوشه‌یا سی. لبر محرتی تایبتی داوی کرن. آیا که گوشه دبی هر دو اشکالی دنیوی ده هفرینن. آد دواد بچه هر دو کنارین برانبری هف یکسانن. آسیاد بچه دبی هر دو گوشه‌ین برانبر یکسانن. تشتکی ده هی دماغو از بیشم کنار اشکالی ما دنیوی ده هفرینن نخوا اویا کنارین راستن هفی. یان از بیشم ده کنارین برانبر یکسانن او جی کنارین راستن هفی. یان از بیشم گوشه برانبر هر دو گوشه‌ین برانبر یکسانن دبی کنارین راستن هفی. ام بیر ما هرچی تایبتی خوبشی مم داوی کردن و ما واژی آویجی ما گوتن تشتکل جمع هی انجام هایی دبی چه دبی انجام کل جمع هی دبی چه انجام ما دبی چارگوشا کل جمع هبه و دی کنارین برانبری هب راستن هبن و یکسان بن دی کنار تنیجی راستن هبن و یکسان بن دبی او چارگوشا یامه دبی کنارین راستن هبی ام بیر آنا هنک میناک ببن میناک های کی دبی چه چارگوشه کل جمع هی کات تکز بکن کن انو او چارگوشه کنارین راستن هبی یا نه لبر چارگوشه آ بی سیل جمع هی چارگوشه دبی کات تکز بکن گو کنارین راستن هبی یا نه ام بی لید نارن دو کنار برانبری هب راستن هبن لی هر دو کنارین ده نه راستن هبن و ام لید نارن گه یکسانی بون نابرا کنارا جیده تنه میبین دریا گوشه یاد چلو دریا گوشه یاد اف میبیشن جر به سی یک اف سی دو سی یک کومی سی دو گیش چه قیسه 108 بلی چه ماش برگو گوشه یا راسته دیوی از بیشم سی دو چی 108 کمی شستی کمی سی یک شسته یکسانی دبی چه 120 بله سی دو لور اول جمع بو چه بو 120 دو گوشه‌ین برانبری هف بون یکسان از بیم تکز بکم گو هر دو گوشه‌ین دیجی یکسان از کارم بیشم سی یک یکسانی دی چما دی کنارین راستن هده و سی دی واد بره اف گوشه یکسانن دریا سیمتریک ده اف شستوی آدجی یکسانی شستی به آبیل جمالا بری آنا ما بربو منظانم نو چار گوشه چیه بیوانا گوشه اینوی 360 نخواست بیشم آ کومی بی کومی سی کومی دی گیش چه قیسه 360 جبگو اوا بی از ببینم آ چه قیسه 120 بی چه قیسه از نزانم سی چه مردرکت 120 دی چه قیسه بو 6 مردرکت گیش یکسانی 360 از بی ما کومی هب بکم بی یکسانی کمبون آوا 360 کمی کمبون آوای 360 کمی کمبون آوای چه قیسه 120 و 120 دبه 240 240 و 6 دبه 300 360 کمی 300 انجام المرجمد مینه 6 نخواهم که اف جیبو 6 و دی 6 مرده کتبو امی بیشن بی یکسانی دیه یکسانی 6 دیه بو هر دو کنارین برانبری هر یکسان نخوا چارگوشه یامه چی ویدمی چارگوشه یامه کنارین راستن هبی چارگوشه یامه چی بو آ بی سی دی اف چارگوشه کنارین راستن هبی ام بین میناکا گده ببین
چه دانمه؟ A B D F G C لبر N دبی چه؟ واج مرگوتیه B C B C یکسانی چی؟ نیوی D B B D سه گوشاکه دبی که تکس بکن M N C B چارگوشه یا کناری راستن هوی یا نه N M C B چارگوشه کناری راستن هوی یا نه کام ببین تکس بکن بحق و چیزی دایما گوتیه B C نیوی D B ام بین دسته گوشه یا A B D ده A B D ده دبی سه گوشه چه هی N نیویا کنارین A D و M نیویا کنارین A B پرچه راسته که دنابرا هر دو کنارا ده یکسانی نیوی کنار سه یمه چل جمعه هایی می بیجن N M یکسانی نیوی D B و برش مرگوتی B C G نیوی D B وال بیده مدانی نخواه چه N M یکسانی چیه M N یکسانی B C و دماغو N M و مگو یکسانی نیوی دی بی و چیجی راستن هوی وی از کارم بیجم لفر امگیان مرجع کیج مرجی چار کنارین راستن هوی مرجع دوا N M راستن هوی دی بی او جی لگوری پرچه راسته که دنامبر دو کناران ده یکسانی نیوی کنار سیمه و راستن هوی وی دمان گز بیجم ام ان راستن هوی دی بی به مانه بی سی بردوامیا دی بی نخواهی وی دمی چه به ان ام راستن هوی بی سی بجی لور مرجع دواج الجمع چه بو آند انجام اید مگو چه؟ مگو ده مگو دو کنار برانبری هفن دو کنارین برانبری هف ان ام و بی سی برانبری هفن یکسانن و راستن هفن لور بون ان ام یکسانی بی سیه و ان ام راستن هفی بی سیه و دمی چارگوشه آمد بچه دبی کنارین راستن هفن لبر وانا ماشي بداوي دبه از بهيبي بمون وفهم كربو وانا خواه وام هبدو ببينن كيفو خوشي